بله تماشاوان هجا جبور راوستان لسروی مجاری امنها بر خابدن هولیر و جودر دکتر محمد جمعه شیورمند سروک حریم کردستان لگلمه دکتر محمد جمعه تو بخیراتی و بولتنه گلو دست پیکر از خادم شتا پرسکم پشتی دمک دریج کو برزانی لولات امریکا و لولات اوروپی ما برزانی چه بخوره آنی جبو کردستانی برای گلکی و سپاس دکم سرانسری میجو آمده جروجا که خباتا ما دست پیکری وها بله وها بیوی رنگی هان سردانه که بنگهی بکر و هیجی بهتر گرنگ د سرانسری میجو آمده بیوی سردانه بریز مسعود برزانی نهات یکرن جبر سردانه وی لأمریکا گوهرتنه که پرمزن د پیشکفتنه خباتا ملت کرد و هر واجه هیجی بهتر سوزه که پرمزن جبونا مسعود برزانی هاتا بدان او جی اوه ببریارا کنگره امریکی دبن سایا پارتیا کوماری و دموکراتی ده کل کردستان تماشا بکن بنالا دولتکی و اوایا تبایا سیاست رجالات بناوین هجان و هیجی بهتر دولت عراقی شیط و دین بو چاوا و چلو به وی چاویل کردا بده تماشا کرن افراسی هان دمیجو آمده به همپای کردستان به سوزکی و آت پیدان که او بنالا دولت اللي بده تماشا کرن و چه سلاحی گهیه به همو جوره که دی بدم کرده سوز بدن بله دکتر محمد لوی باید خازم هین اشتا ور بگرم گلو سردانا مسعود برزانی کو ده وگریا کردستانی و دنگ خوا و باندورا خوا دست پیکر هیرو چکین که این لشگری ین امریکی گیشتن دستین پیشمرگیان در پیش روژه دا و سرخابونا کردستان گلو نزک ببه در تخمینتا دا و بروژان بکه و بمهام بکه آن چیروک درنگه ام نکارن بیجن ایرویا سبین سرخوبونا کردستان دست پیگریه یعنی سرخوبونا کردستان بنال روانده که پروسسه که دست پیگریه و سوز جی پی هاتی دانی بس تو پیزانه دوی او ریفرندوم چه ببه و اویا ملت کرد بریار سر بده و او هاتیه بکرن تواوی یعنی بسرت سرخوبونا کردستان راستیه که نما نه دولت داگیر کرن عرب یانجی عجم یانجی ترک دکار برامری راوستن اف جبال پرانیا دولت دنیای و هیز سردار بریار ده بس کی جان روزه چی چاغه امنی کار میلی راستی که راستی اوایا بری دیه و اف سرخوبونا کردستان تی پیکاتن دویل ویدری بیتا گوتن جی سرخوبونا کردستان جیرین و هر وها جی آروج آباتی تی پیکاتن بله دکتر محمد جبلی ناکوکی ناف دولتی انجیرانی چه آلی ایران و چه آلی ترکیه و چه آلی حکومت ناوندی یا بغداد و هیرو ناکوکی کردستانی در ناوبرا آلی کردستانی نه هنه بری کو مسعود برزانی برای خوابد امریکا سردان جلال طالبانی کربو و یعنی که پنج خالین گیرینگ ج مسعود برزانی خواستم کوددا پیک ورن بری کو راگیهاندن سرخابونا کردستانه ده تخمینه تدا اف نبه جیه ناکوکیان سرخابونا کردستانه دوی دمن هادا زانه سرخابونا ملتکی وک ملت کردی میجوا وید خردبونا الگورا تگشتنا منو بیرو باوریا من نه لگورا یکتیا ملت نه خیر لگورا بلندبونا پلی پشگرتنا وی و اف پشگرتنا هان ایرو جبال امریکا جبال یکتیا اوروپی جبال دولت هوال بند جبال ناتو جبال اسرائیل و هیجی بيتر جبال شاه عربي أوايا دي دخو يعني كريم بلزبونا سرخوبونا كردستاني بلي دي بي أم لقال همو هيزين كردانيشن وأفجو دابونا هان تشتكي روايد ميجوا ملتكي وكما دي برشبوي عرب سردارن عرب سردارن داقير كرن عرب إيراني وترك دسي خودريجنا ما بكن بلام قابا او نكارن دسي خودريج بكن قالوا تشاوي سيولكي وان
یانجی هەستی کۆژێنوان بکاربن vê rewendehan vê serxwebûnan rawestînin. Em divê ji milletê Ereb re bêjin, her wiha jî ji Tirka Îraniya re divê dostê me bin. Bi ziyaneke pir mezin di mîjûya wan de gava ew bi dijî serxwebûna Kurdistanê rawestin ji ber ku wek min got pişta wê ji bal hêzên zaldar divê dunya me de ji bal Amerîka, ji bal Yekîtiya Ewropa, ji bal dewletên hevalbend, ji bal NATO, ji bal İsraîl û ji bal dewletên kendavên Erebî tê te bigirtin. Gelo ev ne bedbextiyeke mezin e ku Îran yan jî Sûrî yan jî Iraq yan jî Tirkiye beramberî vê daxwaza rewa û piştgirtî bêtin rawestandin. Ev daxwazeke rewayê û pêwistiya dostaniyê em dostê Erebin, em dostê Acemin, em dostê Türkin divê vê rastiyê bizanimin û nexweziya dilê wan ku ew me bikin dijminê xwe dê bi ziyaneke pir giran û mezin bi ser wan bête birawestandin. Serxwebûna Kurdistanê wek dibêjin de facto ev rastiyeke divê pêrûnin. Eger pêrûnên bi ziyana wan tewdim. Belê, Doktor Mihemed hûn wek şîwermendê Serokê Herêma Kurdistanê gelo derbarî mijara bûyerên Mehabad ê Rojhilatê Kurdistanê ti daxuyaniyên fermî ji aliyê Seroketiya Herêma Kurdistanê derneket. Gelo hûn wek şîwermendê Herêma Kurdistanê gelo wê ti biryar derkevin ji aliyê we da tu piştgiriye bikin ji ber ku nihal wê derê xwepêşandan berfireh dibine. Hîro girtin li wê derê çê dibine, girtî berfireh dibine û hîn texmîn hene jî ku kesên girtî jî werin kuştin. Belê. Ev rastiyekê derneketî li wê derkeve ji ber ku tevaya milletê Kurd li seranserê Kurdistanê bi hemû dil û can ve bi hemû hêz û hunerên xwe ve pişta serhildana Mehabadê dike beramberî axundên xilxaliyên serdarên Îraniyê ku ewana destê xwe dirêj dikin nava hemû hêzên Rojhilata navîn û ewana dûriya nêzik bi teroristên tên danîn Kurd bivên ya nevên dê hemû bi carekê ve pişta Mehabadê bigire pişta Kurdistanê û evaya divê jî Îranê re bête gotin gewrîtirîn metirsî li ser dewleta Îranî hundirê wê de depêkanîn. Îran destê xwe dirêj dike Yemenê, destê xwe dirêj dike Lubnanê, Sûriye, Iraq heta dawî. Ev bi nemana dewleta Îranê tedawî kirin ji ber ku dibêjin eger xaniyete ji can bi kevra navê xelkê û em dizanin Padişahê Suudî dewletên kendavên bi carekê ve dê pişta milletên Îranî bigirin ku milletê Kurd e, Ezerî, Bilûcî, milletê Erebî ku ewana bivên ya nevên û evaya li gora dêtina min û dîtina min û zanebûna min dê bi nemana dewleta Îranê bête destpê. Wayê li Yemenê dest pê kiriye. Ana hûn dibînin gelo wê Îran keşteyê xwe bişînin Yemenê yana eger bişînin 100% wê lê bixînin û cengekî giran û mezin di Rojhilata navîn de bête destpêkirin navbera Suudiye û dewletê kendavê de piştgirtina Amerîka, piştgirtina NATO û piştgirtina hemû dewletên Ewropa. Îran li ser man û nemana xwe giraw dike heyf xwezî wilo neba. Belam dewleta Îranî ji çavê xwe derketiye û jê xirabtir dewlet nehatî din. Hiç cudabûnek dê dîtina min de di navbera Daişên Sunnî de û navbera Daişên Şiî de nayete dîtin. Heyf mexabir xwezî wilo neba. Belê. Ji hewlêrê Doktor Mihemed Cimca şîwermendê Serokê Herêma Kurdistanê gelek spas bo beşdariya we.